الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القدوس السلام، أكرمنا جل شأنه بدين الإسلام، وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجينا من النيران. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الكرام. معاشر المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Twongeye kwikinga ku Mana isumba byose ngo iturinde shitani w'igicibwa. Ku izina ry'Imana nyir'impuhwe nyir'ibambe, ishimwe ikuzo ibisingizo byuzuye nta wundi bikwiye uretse Allah tabaraka wa ta'ala. Allah we mugabo w'ikirenga w'inyama. Bavandimwe b'Isilamu, tunasabira amahoro n'imigisha Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abasangira ngendo. Nyuma y'ibyo bavandimwe b'Isilamu, dukomeje gusobanura twitonze igitabo cya Umdatul Ahkam kigaragaramo hadithi zigisha amategeko y'idini. Wal ahadithu murattabatun, kandi ni hadithi zipanze ala abwab al-fiqh, ku miryango ya fiqh nk'uko duhora tubisobanura. Wa inshallah al-yawm, uyu munsi turatangira umuryango mushya usobanura ibijyanye na adhana wal adhanu. Ibijyanye na adhana ni kimwe mu bintu abayisilamu bagomba kumenya ndetse kandi bagasobanukirwa inkomoko yabyo. Wa mimma nudhakiru bihi ala hadha alhamish, n'ibindi tugomba kwibutsa abayisilamu ni ukwegera ibyicaro by'ubumenyi, ndetse kandi ntacyo tubishyuza, ntawe twaka amafaranga, ni ukubasaba kwicara hano gusa mugatega amatwi, ntawe dukoresha ibizami no gutega amatwi cyane. Waqad dhukira anna Yahya ibn Ma'in, byavuzwe yuko Yahya mwene Ma'in wa Yahya ibn Ma'in, uyu Yahya ibn Ma'in ni umwe mu bashekhe ba Imam al-Bukhari, min abraz shuyukh Imam al-Bukhari, umwe mu bashekhe bakomeye ba Imam al-Bukhari benshi ariko b'ingenzi harimo Yahya ibn Ma'in. Waqila anna abahu, byavuzwe yuko se kana asra nas, yari umwe mu bagwizatunga muri icyo gihe. Waqad khallafahu ilayhi amwalan haila, we yamusigiye umutungo utagira uko ungana. Falamma tufiya rahimahullahu, amaze kwitaba Imana, istaghallahu, uwo mutungo wose Yahya ibn Ma'in yawifashije mu gushaka hadith wa ilmu al-hadith. Ubumenyi bwa hadith ubona tubigisha ni ubumenyi bwari buvunanye. Wa kana ahadu ruwati, bamwe mu bakirizi ba hadith bari batuye ahantu kure, ntabwo bari batuye ahantu hafi. Wa kana ba'duhum fi Sham, bamwe bari batuye mu bihugu bya Sham. Wa ba'duhum fi al-Khalij, abandi batuye mu bihugu bya Khalij, abandi batuye al-Hijaz. Wal Hijaz ni Makka y'icyo gihe, abandi batuye Yasriba i Madina. Byasabaga umuntu kuba afite impamba ihagije kugira ngo abagereho. Bityo rero Yahya ibn Ma'in yaje gutanga amafaranga yose yari afite, asigara ari umukene, asigara nta kintu afite, kugira ngo azagere kuri hadithi ziri sahihi, azazigisha abayisilamu, bazazihererekane, ruba uruhererekane nyambukiranya binyejana ruzima rufite aho ruturuka. Bityo rero abayisilamu bagakwiye kujya bigira imbere, wayataqaddamu fil majalis, bakigira hano hafi, ndetse kandi bagakurikira bitonze buno bumenyi. Fa innahu sayati zamanu, kubera yuko hazaza ibihe kugira ngo ubone n'umuntu kwigisha no gutawaza kikaba ikibazo. Ibyo bihe muzabibona, Allah azabarinde kubibonesha amaso yanyu. Bismillahir Rahmanir Rahim.
uyu munsi rero tugiye gufutura no gusobanura duhereye kuri hadisi ya 61. ni ukuvuga ko tumaze gusobanura hadisi zirenga 60 muri iki gitabo kuva twatangira bino byicaro by'ubumenyi. wal hadithu, iyi hadisi ni hadisi ya 61. الحديث 61 باب ما جاء في الأذان. حديث ya 61 umuryango waje wigisha ibijyanye na azana. wal azanu, ibijyanye na azana turahera ku cyambere kijyanye na mahiyatul azana au al azani wa mafhumuhu al-lughawi wa silahi. icyo azani sobanuye mu rurimi rw'icyarabu ndetse no muri sharia. ibyo nibyo tugomba guheraho kugira ngo abayisilamu basobanukirwe inkomoko ivunaguye mu bijyanye n'icyo bagomba kumenya kuri azani. wa amma al-azan, iyo tuvuze azana biba bisobanuye masdaru azina, biva mu ijambo azina, ya azanu au ya azinu. azanan bisobanuye azina, ya azanu azanan biba bisobanuye ko umuntu yamenyesheje cyangwa yatanze itangazo. azanan wa minhu azana yuazinu ta'zinan wa muazzina. hakabamo n'irindi jambo ngo azana, yatoye azana bikasratin wa tikrarin. iyo hajemo tashdid biba bisobanuye yuko yatoye azana ku bwinshi. wal muazzinu summiya kadhalika, naho muazzinu yiswe gutyo kubera ko limuwazabatihi wa tikrarun alayhi, kubera yuko ahora atora azana. ibyo ngibyo abayisilamu bagomba kubisobanukirwa gutyo. wal azanu bisobanura al-i'lamu bil amri wal i'lanu, bisobanura gutanga icyo bita kumenyesha cyangwa se gutanga itangazo. urumva icyo bisobanuye? bisobanura kumenyesha cyangwa gutanga itangazo ku kintu runaka. nicyo azana bisobanuye mu rurimi rw'icyarabu. wa amma, naho azana yuradu bihi fi shari'i, mu mategeko y'idini biba bishatse kuvuga al-i'lamu biwaqti as-salati inda al-muslimin, kumenyesha abayisilamu igihe cy'isala ko cyageze. wa huwa, akaba ari cyo kintu cyangwa ariyo magambo aranguruye amenyesha abayisilamu igihe cy'isala. birumvikana. fahuwa nidaun khas, ni impamagaro yihariye yu'lanu bihi inda dukhuli aw an dukhuli waqti as-salah, imenyesha abantu kwinjira kw'igihe cy'isala. wa yatimu bi alfazin, ariko nanone iyo mpamagaro igomba kurangwa n'amagambo yihariye nanone ma'asuratan, kandi ma'asuratin ava ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, atava ku bandi bantu badafite aho bahuriye na sharia n'idini. fa innahu masdarun, ni ikintu gifite aho gituruka mu by'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yigishije. wa kadhalika, icya kabiri mu mategeko ya azana tugomba kumenya nuko
ari sunnatun muakkadatun, akaba ari umugenzo, ni sunna iri muakkada. Iyo tuvuze ngo ni sunnatu muakkada, ni uko ari umugenzo ushikamye, ushimangiwe cyane, ufite uburemere. Ndetse kandi lirijali, ku bagabo ni wajibun kifai, ni itegeko lilkifai. Wal wajibu lilkifai, itegeko iyo bavuze ngo ni kifai, biba bisobanuye ko iryo tegeko bamwe iyo barikoze saqata anil akharin, abandi bashobora kuryihorera. Wa mimma yajuzu fi dhalika, iyo dusobanuye ino mvugo twitonze, dusanga nimba adhana liwajibun kifai, nimba uwo muhamagaro ari itegeko rihagirije abandi igihe ryakozwe n'abandi, fa inna fil mantiqati, habaye mu gace harimo imisigiti myinshi, biremewe yuko umusigiti umwe uzamura adhana, indi ikabihagirije. Waqad dhakara, bamwe mu bamenyi ba fiqhi baturuka mu bwoko bw'aba-Azahiri cyangwa muri mazhebu ya Azahiriya, lamma qara'u, bamaje gusoma aya ivuga ngo idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah, nimwumva umuhamagaro wo ku munsi w'ijuma mujye mwirukanka, mureke ibyo mukora byose, mujye kwitabira ijuma. Qalu, baravuze bati gutora adhana laysa wajibun kifai bal huwa alwajibu lil'ayani, ngo gutora adhana ahubwo ni itegeko rireba buri muntu. Wa fi hadhihi almas'ala, muri uku gusobanura tubabwira yuko gutora adhana iyo byumvikanye ahantu hamwe, ahasigaye bakora iqama yonyine, bakora iqama yonyine. Wakadhalika, ni nuko nguko ikindi twavuga nuko adhana igamije kumenyesha no guhamagarira abantu gukora isengesho no kugana mu munezero waryo, birumvikana. Wa amma nuqtatun ukhra, naho indi point, wa yuadda 5 maratin yawmiyan, kandi adhana mu misigiti ya jama igomba gutorwa inshuro 5 ku munsi. Wala yajuz, ntago byemewe yuko umuntu yatora adhana 3 kabiri akakihorera, cyangwa agatora adhana rimwe kuri al-fajr, izindi sala akayihorera. Fahina dhalika yasqutu al-hadaf, kubera ko ibyo byaba bitesheje intego twamaje kubasobanurira yo kumenyesha abayisilamu ko igihe cy'isala cyageze. Wakadhalika, indi puwe, wakana yu'udhanu min makani murtafi'i kalma'adhin, ngo kandi adhana yajyaga itorwa ahantu hitaruye, kalma'adhin. Walma'adhinu, iyo tuvuze alma'adhin, ni ahantu hitaruye mu mpinga nzima igaragara, cyangwa se ku munara. Amma fil manara, nuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yajyaga itegeka Bilali ko atorera adhana ahantu hitaruye, birumvikana. Wa nuqtatul ukhra, indi nukuta tugomba kubigisha, nuko umuntu wa mbere watoye adhana mu Islamu ali Bilal ibn Rabah al-Habashi, niwe wa mbere. Bilal ibn Rabah niwe wa mbere watoye adhana mu Islamu, birumvikana. Icyo nacyo abayisilamu bakagitahana. Wa nuqtatu ukhra, indi poe tugomba kwigisha abayisilamu, fa huwa sighatu, ni sigha ya adhana. Fama sighatuhu al-asliya,
siha yayo ni iyihe, uburyo itorwamo bw'umwimerere nubuhe. Wa amma sihatuhu al-asliya, naho inyubako ya adhana y'umwimerere ni Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya ala as-salah, hayya ala al-falah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Iyo niyo nyubako ya adhana y'umwimerere. Wa tudafu inda al-fajr, hanyuma muri al-fajr nyuma ya hayya ala al-falah bakongeramo ijambo as-salatu khayru min an-nawm. Wa qad dhakara al-imam an-nawawi, imam an-nawawi mu gitabo cyitwa al-majmu' iyo mvugo intumwa y'Imana yabwiye Bilal, yamubwira yuko al-sighatu tathwibi wa tathwibu nugusubiramo cyangwa se nukutuma abantu babona ingororano cyangwa basaba, babona ingororano cyangwa basaba. Birumvikana ibyo byose ni bijyanye na azan. Amma asluhu, naho iyo dusomye ahantu azana ituruka, qala ibn Khuzaimata wa ibn Khuzaima. Uyu ibn Khuzaima ni alamun min a'lami an-naql, numwe mu bamenyi ba ilmu al-hadith. Ibn Khuzaimata numwe mu bamenyi ba ilmu al-hadith. Birumvikana walahu kitabun, afite igitabo kizwi mu bamenyi cyitwa Sahihu ibn Khuzaimata, Sahihu ibn Khuzaima, sahihi ya ibn Khuzaima. Abayisilamu nabo bagomba kumenya ibyo ngibyo. Qala ibn Khuzaimata, ibn Khuzaima yavuze ko ala anna badi al-adhani, ko intangiriro n'inkomoko ya adhana innama kana ba'da al-hijrati, ko yabayeho nyuma yo kwimuka kw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ila al-Madina. Ageze Madina niho adhana yabayeho. Birumvikana. Ndetse kandi wa anna salatahu bimakkata, ko kandi isala ya Rasul sallallahu alayhi wa sallam imaka. Birumvikana. Isala ya Rasul sallallahu alayhi wa sallam imaka innama kanat min ghayri nida'i laha, bajyaga bayikora nta azani iriho, nta muhamagaro uriho. Niko bajyaga batora azana, nta muhamagaro imaka wabagaho, wala iqamati, nta na iqama yabagaho. Abayisilamu babaga bazi ibihe byo gusana batagendeye ku mpamagaro. Birumvikana. Wa zakara ibn Ishaq al-Madani, umwe mu bamenyi bari batuye Madina, ibn Ishaq al-Madani wari utuye Madina, yavuze ko waqad kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hina qadima al-Madinata, kw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agera i Madina. Mukurikire neza, ubwo yageraga i Madina, innama kana an-nasu yajtami'u ilayhi, ko abantu bajyaga bakusanyika iwe ku musigiti we, ilayhi lis-salati al-hin mawaqitiha, ko bajyaga bakusanyika ku musigiti we ibihe by'isala bigeze. Ndetse kandi bighayri da'wati, nta muhamagaro ubayeho. Birumvikana. Yes. Hatta jaa amrullah, kugeza ubwo Allah yaje kuzana iyi adhan. Yaje kuzana iki? Iyi adhan. Wa min tafasili qissatihi, iyo musomye nanone zimwe mu nkuru zisobanura ibi neza, dusanga ko fi bidayati al-hijrati, ko mu ntangiriro yo kwimuka kw'intumwa y'Imana Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam lam yakun hunaka nidaan lis-salah, nta mpamagaro yihariye yari ihari imenyesha abantu ko isala igihe cyayo cyageze. Ndetse kandi wa kana sahabatu, ko abasangira ngendo bajyaga bakusanyika igihe cy'isala kigeze. Ndetse kandi ibyo byatumye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ishaka igisubizo kizatuma abantu bamenya ko igihe cy'isala cyageze. Waqad iqtaraha, bituma abasahaba batanga ibitekerezo. Ba'duhum qalu bistikhdami naqus, bamwe baravuga bati reka tujye dukoresha naqus. Wa naqus, iyo tuvuze an-naqus tuba tugamije iki? Tuba tugamije inzogera yo mu bahawe igitabo mu bakristo, ya yindi bakwa padiri bakubita mu gitondo, yitwa naqusu. Waqtaraha al-akharun, abandi baravuga bati la, ahubwo tujye dukoresha al-buqa. Wal-buqu ni ihembe cyangwa se akarumbeti. Akarumbeti kakorwaga mu ihembe. Kakorwaga he? Mu ihembe, mu ihembe ry'inyamaswa. Lakin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana ibyo ntabwo byigeze bishishikaza. Impamvu bitayishishikaje ni iyihe? Impamvu bitayishishikaje nuko ntabwo byari biri mu idini w'Islam. Ma kana min sha'air muslimin, ibyo byari birango by'abantu batari abayisilamu, ntabwo byari birango by'abayisilamu. Falam yujibuhu dhalik, intumwa y'Imana ntabwo byigeze bishishikaza. Birumvikana. Icya gatatu nuko Allah tabaraka wa taala yereka mu nzozi umusangirangendo witwaga nde? Ubushize naramuvuze. Ninde umwibuka? La, ninde umwibuka? Umusangirangendo wabonye ziriya nzozi? Abdullah ibn Zaid ibn Abd Rabbih as-sahabi al-jalil. Umusangirangendo wabonye iki? Wabonye adhan, weretswe amagambo ya adhana mu nzozi. Inshallah turaza kubona uko byagenze. Abayisilamu mujye mukurikira inshallah. Hari abantu bazabaza ngo adhana y'umutori vahe, muzabasubiza ngiki? Mujye mukurikira inshallah. Utuntu tw'ingenzi buryo banatwandika. Lidhalika ra'a sahabiyul jalil, uyu Abdullah ibn Zaid ibn Abd Rabbih ngo yabonye mu nzozi rajulan, umugabo, ntabwo ari umugore, umugabo, yahmilu naqusa, yabonye umugabo wari ufite anaqusa. Anaqusa twavuze ko ari iki? Inzogera yo kwa padiri, sawa. Ndetse kandi fatalaba minhu an yabi'ahu, Abdullah ibn Zaid asaba uwo mugabo ko yayimugurisha. Ko yagira gute? Ko yayimugurisha. Fa'arada ar-rajulu an dhalik, uwo mugabo arabyanga, wari ufite iyo nzogera arabyanga. Wa'allamahu, ahubwo amwigisha amagambo ya adhana na iqama. Birumvikana, amwigisha amagambo ya adhana na iqama. Wa mimma dhakarahu ahlul ilm, bimwe mu bintu abamenyi bavuze nuko icyerekana ko yari wahayi, icyerekana ko ubwari ubutumwa buvuye ku Mana, nuko yakangutse akibuka neza ibyo yabwiwe, ndetse kandi abitondekanya atajishinganya. Birumvikana. Akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bima ra'ahu, ngo bwarakeye abwira intumwa y'Imana ibyo yabonye hehe? Ibyo yabonye mu nzozi. Faqala alayhi salatu wassalam, intumwa y'Imana iramubwira iti innaha ru'ya haqqun,
ngo izo nzozi wabonye ni ukuri kwambaye ubusa. Sawa, ni ukuri kwambaye ubusa. Wa amara, amutegeka ayulaqina hali Bilal, kagomba kubyigisha nde? Bilal ibn Rabaha. kubera iki? Qala alayhi salatu wassalam fi qawlihi al-asli, mu mvugo y'umwimerere iva ku ntumwa y'Imana, yaramubwiye ati kum, haguruka, haguruka, wa fa'alqihi ala Bilal, ayo magambo uyigishe Bilal, fa innahu anda minka sawtan, kubera yuko ari ukurusha ijwi ryiza. Wa zukira anna Bilala, byavuzwe ko Bilal ibn Rabah yari umwe mu basangirangendo bagiraga ijwi ryiza, ndetse kandi wa husnu ta'bir, n'amagambo meza atondetse, ndetse kandi ngo nuko arabimwigisha. Fakana ya'rifu au yu'rafu bi sawtin jamil wa a'zab. Ijambo a'zab ni ijwi rimeze neza, ritaremereye cyane nk'iri ryanjye riraremereye, ndetse kandi ritanyigira, ndetse kandi riri hagati na hagati. Wa dhukira anna Bilalan, yari afite ijwi ryiza riyunguruye. Wa dhukira min ash-shu'ara, bamwe mu basizi basobanura rino jambo cyabarikoresheje, baravuze bati ammati sururu kawabir al-hattani wat-tayr gharrat min a'zabi al-alhani. Birumvikana, bisobanuye ngo ibyishimo byasabye nk'imvura y'umugisha kandi nyinshi. Wat-tayr gharrat, ndetse n'inyoni. Wat-tayr gharrat, n'inyoni zirimo zirarangurura amajwi yazo. Min a'zabi al-alhani, amajwi meza. Fa a'zab alhan, a'zab al-aswat, al-alhan huwa al-aswat. Bityo rero yari afite ijwi ryiza riyunguruye. Bil adhani li awwal marratan, atorazana bwa mbere mu Islam. Birumvikana, Abayisilamu barakurikiye. Wakadhalika sami'a Umar ibn al-Khattab, bamaje gutorazana bwa mbere, Umar ibn al-Khattab ngo yumvishe nida, fakharaja, asohoka, wa huwa yujarri thawbahu, asohoka yiruka ajya kureba intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa yujarri thawbahu, arimo arakurura imyenda ye hasi. Jarra thawbahu bimana yakururaga, yaje imyenda ikururuka hasi. Araza abwira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, laqad ra'aytu mithla ma ra'a Abdullah, ngo nabonye mu nzozi nk'ibyo Abdullah yabonye. Faqala alayhi salatu wassalam, intumwa y'Imana iramubwira iti falillahi alhamd, Imana ishimwe. Fa bimana asabtu, ibyo nakoze nibyo, kuba navuze yuko ziriya ari inzozi z'ukuri. Fa innal khabara, kubera yuko inkuru izanywe n'umuntu umwe, n'uwa kabiri akayishimangira bari inkuru y'ukuri nyayo. Wa kana hadha fi sanati al-ula lilhijra, ibyo byabaye ryari? Mu mwaka wa mbere bageze hehe? I Madina. Wa mimma zukira, bimwe mu bindi bintu byavuzwe mu bwakirizi buboneka kwa Imam al-Bukhari, anna Malika ibn Huwairith, kumwe mu basangirangendo wari ukiri mutoya. Wa kana shaban, yari akiri mutoya, yitwaga nde? Malik ibn Huwairith, yitwaga nde? Malik mwene Huwairith. Jaa min wafdi ahlihi, ko yaje ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama muri delegasiyo y'abantu bo mu muryango we. Qala radiyallahu anhu, uyu musangirangendo Imana imwishimire, yaravuze ati
فأقمنا عنده صلى الله عليه وسلم ngonuko kugeza aho ngaho ngira ngo birumvikana. Wa amma alhadith, naho kubijyanye na hadithi tugiye kubigisha ni hadithi ishimangira bino tumaje kuvuga, akaba ari hadithi ya 61 muri iki gitabo cya Umdatul Ahkam, kirimo hadithi 411 inshallah. Tuzazirangiza inshallah gahoro gahoro, tuzagira aho tuzirangiza. Iyi hadithi yaturutse kwa Anas ibn Malik, wa Anas ibn Malik Imana imwishimire ni umwe mu bantu babanye n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik Imana imwishimire qala, yavuze yuko amara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Bilala, nuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yategetse Bilala ibn Rabah mwene Rabah yashfa al-adhana, kujya tora adhana bishafu'i. Wa shafu'u bisobanuye iki? Ijambo ashafu'u ni ibintu bibiri biri kumwe. Iyo ibintu ari bibiri gutya mu cyaro babyita shafu. Amma al-witr, naho witr ni ikintu kimwe kiri cyonyine, bibiri byambaranye, ibyo bita ibimane mu Kinyarwanda. Ibimane ntimubizi? Ibimane ni shafu, ibintu bibiri biri hamwe bimatanye, byumatanye byitwa shafu. Amarahu an yashfa fil adhani, yamutegetse kujya tora adhana shaf'an, kabiri. وقال في صحيح البخاري، إمام البخاري يفزنغو بتربيع غير ترجيع. إجامب بالتربيع بصواني كبكر شفعا مرتين، كبا الله أكبر أرين شروع أيني بالتربيع كبجر كان كبيري غير ترجيع أريكو بدا سبيون بلون في كان. قال له أن يشفع الأذان، يمتجت كجاء أطور أذان كبيري وأن يوتر الإقامة، ndetsekandi iqama kajya yikora rimwe. Okay, akhrajahu ash-shaykhani. Iyi hadithi iboneka kwande kuba sheikh bombi, Imam al-Bukhari na Muslim. ومن هوامش الحديث، yusomye mu mirongo migari isobanura ino nkuru cyangwa iyi hadith, nuko anna Anas ibn Malik, nuko yu Anas ibn Malik haka yazanye ino nkuru. Ijambo haka bimana yazanye inkuru, wal hikayatu ni inkuru. Birumvikana? Haka yazanye ino nkuru Allah mwishimire, anna almuslimina, ko ubwo abayisilamu kanu yusalluna bighayri adhan, ubwo basaraga nta adhana ihari, munzu an furidatu salatu bimakkata, kuva igihe isala yari yarabeye itegeko hehe? I Maka. Ni ryari isala yabereye itegeko i Maka? mbere na mbere nuko isala yabaye itegeko i Maka, ntabwo yabereye itegeko hehe? I Madina. Fi rihlati al-Isra wal-Mi'raj, mu rugendo rwa Isra'i wal-Mi'raj. Wal-Isra'u twasobanuye ko bivuga iki? Bisobanura gukora urugendo n'ijoro. Iyo uvuze ngo sirna wa laylu baridu, twagiye n'ijoro, ijoro rikonje, no kuvuga ko rwa rugendo intumwa y'Imana yarukoze nijoro, ntabwo yarukoze ku manywa. Amma al-Mi'raj, naho ijambo Mi'raj bisobanura kuzamuka mu kirere. Fasubhana alladhi asra bi'abdihi laylatan min al-masjid al-haram
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى آخر الآيات. bigaragara ko urwo rugendo rasulu yarukoze ryari nijoro. Impamvu yarukoze kwari ukujya kuzana isala hehe fi sidratil muntaha, mu rubibi rwa nyuma. Birumvikana ngo icyo gihe ubundi hari mu mwaka, bivuga yuko intumwa y'Imana ari imajije guhabwa ubutumwa habura imyaka 7 ngo yimuke. Habura imyaka ingahe? 7 ngo yimuke. Waqila bisanataini wa huwa al-asah, abandi bavuga imyaka 2 mbere yuko yimuka. Icyo nicyo kiri sahihi. Birumvikana haburaga imyaka 2 ngo yimuka ajye Madina. Wa huwa asahul aqwal, niyo mvuga iri sahihi. Birumvikana. Walidhalika wadhallu kadhalika, abantu mbere yuko yimuka bakomeje kuba gutyo. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين، والصلاة والسلام على البشير النذير وعاله وصحابته أجمعين. وبعد، dukomeje gusobanura twari tugeze mu nkuru ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu asobanura ibijyanye n'uyu muhamagaro wa zakarna, ndetse kandi twari tumaje kuvuga ko byakomeje gutyo. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam igera i Madina mu mwaka wa mbere, ndetse kandi ila an shuri'a al-adhan, kugeza ubwo adhana yaje kugirwa itegeko. Haythu yahki Anas ibn Malik avuga yuko ubwo abayisilamu bari bamaje kuba benshi, wazdadat a'daduhum, ndetse n'umubare wabo umaje kwiyongera. Wa kana dhalika ba'da al-hijra ya Madina, intumwa y'Imana yari yarageze Madina mu mwaka wa mbere, nk'uko riwaya ziri sahihi zabigaragaje. Riwaya ziri sahihi bisobanuye ubwakirizi bugaragara mu bitabo byizewe, ndetse kandi bavuze yuko bagomba gushyiraho ikintu kibamenyesha yuko isala yageze. Birumvikana. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يستشير ويتشاور, intumwa y'Imana irabahamagara ngo batange ibitekerezo by'uburyo byazagenda. Wayasma'u ara'ahum, kugira ngo yumve ibitekerezo byabo. Wayara ma yastanbitunahu min usuli shari'a, ndetse kandi arebe uburyo bakora istinbatu mu mategeko y'idini. Wal istinbatu ni ugucukumbura. Birumvikana. Yarabahamagaye mu bajya inama. Faqtaraha ba'duhum, bamwe baravuga bati bi ish'ali nirani, ko hagakwiye kujyaho igicaniro cy'umuriro. Sawa. Allati yattakhidhuha almajus, abamajusi kanu abadatu niran, abamajusi basengaga umuriro. Baramubwira bati dushyireho igicaniro cy'umuriro kizajya kimenyesha abantu ko igihe cy'isala cyageze. Waqala akharun bidaqqi naqus, abandi baravuga bati hoya, ahubwo tugomba kujya dukubita inzogera nko mu bapadiri. Wa huwa al-jaras al-mawjud inda kana'is an-nasara, ni inzogera iboneka mu banasara cyane cyane mu Banyagatolika. Wa qala akharun,
abandi baravuga bati kama fi riwayati sahihain, bitubabwira biboneka mu bitabo bya Sheikh by'abashekhe nkuko byaje muri riwaya Sahih Bukhari na Muslim min hadith ibn Umar radiyallahu anhu bil buqi, muri hadith ya Abdullah ibn Umar kwa bandi batanze igitekerezo cya buku, wa huwa allazi yattakhidhuhu al-yahud, akaba ari by'abayahudi bagira bate bakoresha fayunfahu fihi wa yukhriju sawtan, bakabihuhamo bigasohora iki, bigasohora ijwi. Wa kana yutakhazu min quruni alhayawanat, ngo ako kantu k'akarumbete bagakuraga mu mahembe y'inyamaswa. Waqila aidan, ko gashobora kuvanwa mu menyo y'inzovu, birumvikana. Fa amara Bilala, nyuma yuko wahayi ibonetse, ategeka Bilali yuko azajya ayashfa al-adhan, azajya tora adhana kuriya twababwiye. Fayatiya bikalmatin mathna mathna, akazana ariya magambo ya adhana kabiri kabiri, sawa. Mathna mathna thnataini mufradataini, akajya asubira mariya magambo kabiri kabiri kandi amwe yegeranye, sawa. Ndetse kandi illa kalmat at-tauhid fi akhirih, kireka kalmat at-tauhid. Wama hiya kalmat at-tauhid? La ilaha illa Allah. ومن فائدة هذه الكلمة، imwe mi faida iboneka mu gitabo cya Anas ibn Malik fi alfiyatihi jazahullahu khair, nuko yavuze ngo wal kalimatu biha kalamun qad yu'am. Mu rurimi rw'icyarabu ubundi wavuze kalima aba ari ijambo ryumvikana rirenze ijambo, rirenze iki? Ijambo, imana rirenze ijambo rimwe. Ariko bageze kuri kalimatu tawhid, abanyarurimi naryo baryita kalima, bayita ijambo rimwe. Biannaha muwahada wa tuwahidu Allah azza wa jalla, ni ijambo rimwe rigira imana ko ari imwe, rihamya imana imwe. Wal kalimatu biha kalamun qad yu'am. Ndetse kandi yuko kalimatu tawhid azajya yivuga rimwe la ilaha illa Allah, asoza adhana. Ndetse kandi fa innaha mufradatun wa amma lafdhu at-takbir fi awwalihi, naho ijambo Allahu akbar mu ntangiriro fa innahu arba'un wa an yutra al-iqamata mufradatan. Ndetse ijambo Allahu akbar mu ntangiriro azajya rivuga kangahe? Kane. Zakartu qabla qalil, nababwiye mu mvugo yabanjirije anna al-imam al-Bukhari, ko imam al-Bukhari yavuze ngo bitarbi'i duna tarji'a, ni ukubivuga kane ariko utabisubiyemo, birumvikana. Allahu akbar shaf'an, ukabisubira muri Allahu akbar birumvikana. Ndetse kandi wa ayutira al-iqamata, ariko iqami kazari ari rimwe, bimana shaf'an marra, shafu kazari rimwe. Allahu akbar yoni shafu. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah. Okay. Ndetse kandi marratan siwa at-takbir fi awwaliha wa akhir, wa lafzu qad qamati as-salah. Ndetse n'ijambo qad qamati as-salah akarizana shaf'an inshuro zingahe? Ebyiri. Wa min siyagh al-adhan ma tuzkar, zimwe mu nyubako za adhana zivugwa turazivuga twihuta. Nuko ihdaha n'imvugo yakoreshwaga n'abantu b'i Madina
في عصر الإمام مالك بن أنس مجيه كان إمام مالك من أنس ورزق كان uzwi kuri mazhebu ya Imam Malik kugira ngo abayisilamu bajye bayumva nuko tasniyatu takbir fihi wa tarbi'i shahadatayn ngabantu b'i Madina muri icyo gihe bajyaga batora zana birumvikana nuko takbira bakabigira inshuro zingahe ebyiri zonyine ahubwo shahadatayn bakazigira enye turaza kubibona wa baqiyatul musanna ahasigaye bakahagira kabiri kabiri hakaza zukira wa kana mazhab ahli al-Madina iyo ni mazhab y'abantu b'i Madina kujye cya Imam Malik wa yuradu biha iyo bavuze ngo shahada bazigiraga enye bishatse kuvuga iki mukurikire bishatse kuvuga ko ayusanniya shahadatayn awalan khafiya nuko shahada zombi yabanzaga kuzivuga bucece inshuro ebyiri bimana bivuze ngo yarabanzaga akavuga ngo Allahu akbar Allahu akbar nyuma agahita avuga ngo Allahu akbar gutyo bimana biravuga ngo ayusanniya shahadatayn awalan khafiya nuko shahada ebyiri yazivugaga inshuro ebyiri uriya narebe hano nyiri kamera ngwino hano ubuza abayisilamu gusara imbere ya kamera inshallah kuno muntabihan nuko shahada ebyiri yazivugaga bucece Allahu akbar ngo nuko thumma yusannihi ma marratan thaniyatan marfu'a sawt nyuma akazisubiramo izindi nshuro ebyiri azamuye ijwi abo ni abantu bahe b'i Madina hanyuma wasani ya sigha ya kabiri inyubako ya kabiri ya azanu ahlul Hijaz n'abantu ba Hijazi n'abantu bahe ba Hijaz anna ahlul Hijaz yatuza abantu ba Hijaz n'abantu bahe abantu ba Makka sinari nabivuze kare interview n'abantu ba Makka anna ahlul Hijaz kwa abantu b'i Makka bo iyo mvugo yavuzwe nande na al-Imam Shafi'i rahimahullah Allah amwishimira Imam Shafi'i yavuze iyo mvugo anna ahlul Hijaz bajyaga bakora tarbi'u takbir al-awwal wa shahadatayn bukuntu babigenzaga bakoraga inshuro enye kuri Allahu akbar ndetse kandi na shahada zombi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la bakabikora inshuro enye nabyo wa baqi ahasigaye bakavuga inshuro zingahe ebyiri zonyine mafumu birumvikana wa amma thalitha naho hagatatu n'abantu bo muri Kufa ni muri Iraq ku gihe cya al-Imam Abu Hanifa rahimahullah Allah mugirira impuhwe bivugwa yuko bo kanu bajyaga bakora tarbi'i takbir al-awwal wa tasniyat baqi al-adhan nkuko tubigenza uyu munsi tugatora kane kabiri ma at-tauhid kanat at-tauhid no kugira ijambo rya tauhid rimwe والرابع وهو الأخير نوه uburyo bwa nyuma nabwo bwa nyuma أذان البصريين من رواية حسن البصري وكذلك ابن سيرين مبغاشيرز بغا حسن البصري ndetse na ابن سيرين وهو تربيع التكبير الأول وتثليث الشهادتين إلى آخر akaba baragiraga takbire nye shahadatayn bakazigira gatatu ibyo ni mumwe mu buryo
bwo gutora zana bwamenyekanye, ariko ubu ngubu dukoresha nibwo buryo buri sabiti bushimangiwe neza budashidikanywaho mu buryo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yigishije cyangwa yemereye ko bwigishwa nde, bwigisha Bilal. Wa inshallah mu masomo azaza tuzasobanura hadisi ebyiri za nyuma zisobanura uno muryango twatangiye gusobanura, dusaba Allah tabaraka wa taala ko yatwakirira kandi akaturinda gutatira, akaduha gusobanukirwa n'amategeko y'iri dini, two kuyakorera mu kigare. Wahidawa ahasigaye naho ikibazo kimwe cyangwa bibiri, imamu namubonye hariya aza dusarishe tujye no mu zindi gahunda. Allah abagirire neza inshallah.